پارێزگاها جۆلەمەرگێ لە باژارۆکێن گەڤەر و شەمزینان گەڕەوەڵەتێ me بەردەوامە. ئەزمەنی ئەفدەر دەشتا گەڤەرەیە. گەڤەر جنەتێکی سەر ڕووی عەردەیە. هات divê demsalê da dema ku ewha pelekiyên berfê ketine çiya, çiyayê çarmedorê yê oramarê û çiyayên bilindên ku li derdorê geverê pelekiyê berfê ketine û li deştê jî wiha şînayî çêbû resm û dîmenekî gelekî xweş dertê holê û hûnên ha meraq bikin bêjin ka şikalê te ka pêlavê te navê avê da çi dike navê avê da çi dikim ez hatime ba pancarçinan. Pancarçın divê demsalê da li geverê li şemzînan yek û diçine çiyan û yek û li deştê ne. Herkes pancarê xwe diçine. Hindek ji bo penîrê ye, hindek ji bo xarinê ye, hindek ji bo biharata welhasıl pancarê û gîhayên ku nebatên divê herêmê da şîn dibin li tu deverê nîne. Ev sîrk e. Erê wila sîrk e. Tê bixî nav penîrê, tê bixî nav jajiyê, Erê bu siyah bo hebû mendê hebû. Ew ku derê çê dibin ez benî? ew çiya çê dibe. Çi çiya jiyan na? Erê wila çima çiya çê. Te navûdekî xwe belav kiriye li dî welafê. Te barê xwe girtî ew çend kîlo ye? Pî Mihemed were bine. Way seheta te xweş bavo. Min yê destê wî dî min dît sê çar çiqil destê te de bigûm xwedê ev paş de maye. Ez heraç kirim anî çi? Heraçî. Mehêda wiha çend heyva tu tê van deşta van pancara diçinî ez benî. Dime hem çina pincarı, çina çiya muxa pincarı tîne. Ev sîrik, li vî deştê te de sîrik heye qasê ku ez zanim. Ez benî sîrik ez wenda nakim te wisa heşgirtiye pê tu divê qezê biravînim. Sîrik e. Sîrik evet keve nav jajî û penîra û penîrê wanê, penîrê vê herêmê bi rastî jî bêhna sîrêj ber ku bêhna sîrêj jê tê navê wê sîrik e. Navê te çi bû ez benî? Navê me yeme. Min çi hevin? Em jintiye têk. Jintiye hevin te yani tu dibêjiyam ji hevdû hez dikin ne? Tu dibêjiyan jî min jî bawer kir ne? Na xwedê min bawer nekir. Ma jintiya çi çaxê ji hevdû hez kirine? Me jê dîtin. Em gelê mezin bîne, me eyalê xwe gelê îne. Te hêja li wê derê çi ji min got? Te got ew nizane? Me got ew nizanim bike. Me bi guhê xwe û çavê serê xwe bî. Ey me got. Te got çi? Te got ew çi nîne? Çi ji nîne? Te ketiya navî avê dişetê û Ew nizanim bike, ew çi digerin. sîrkê herî baş ez bînim. Te got barê min girane ne? Ey bayım girene. Tu wextê genc bûyî. Tu wextê cihêl bû ciwan bî. Erê xwedê me Tu çi ser çiyawan na te siyah bû mendê wan Me hava çiyayê tenê. Ne jem çin. tu niha jî tu çî? Ey wallahi yani. Bi vê emrê Ey ve emriş. emrê te çend e? Emrê me şêsta. Ja tu jintiya xwe bi hev re diçin? Ey ulan her. Tu Meryema. Ez me yem. Ja haş xwe hebe belkî te navê jê xwarî ha? Ya. Hev jînê te çi dikel malê? Zaman çün aşağı diger. Yani tu navê avê da tu pancara diçinî ew ji qal çarşî piyasa dike ne? Yola ben. Ji re nabijî tu jî were be? Ne no eti. Yani Tu jê tirsî bo weke. ne aşağı sayede mi bilmem. Tu dixwazî jî re selamekî bişînî an hal te dinêre. Anha te dinêre ji te aciz biye tura biye çi qasî jî re bişî? Ha? Ha. Navê zelamê te çi ye? Mehmed Ali. Çi îşê dike? Karê wî çi ye? Betal e. Karê herî baş ew dike ez benî. Ew te giyaye te sîrik nîne baba ev çi sîrik nîne xwe bêje. Wala ew e. Wala te tev giyaye te giya yabanî tev ji xwe re çi. Yabanî ne? Sîrkana penîrî. Çend sala tu tê sîrika? Xuda tazanı. Cara ewle tu hatî? Evle. Wan ji bo tu sa ecemî herkes saha diçine ête te wiha hal derdorê xwe derî. Gela kire zîtênê zehfêt bire. Erê. Yê müzik piçkekî. Ewan barê xwe girtiye lê ête barê te ête te neve. Ne eve. Tu herî barê dê bi tera bixeyde bi xwedê. Ne. Dibêje çi ye? Çi nevem nevêjne me te. Wallah. Wallah. Zarok çi hene ez benî? Zarok çay kurkin. Sekiz. Çi dikin karê û barê wan çi ne? Xuda küçük çune mizde vecine. Serê te ji we rehet e. Her yola zarok kanjımızın evi oynar. Cidana ek lolu mene. Ha. İşi
işaret etken. جت بوکی جانی پنجا چنیه نه Ne oğlum ne adil neden bir kötü kabine. اوه صد دلالی ندلی تدا خاصیه بینات هنه باو ای yani Neden bir kötü kabine ne ve o ve her yer. yani تو بخاطر بوکی نوشنی Hatta meş tozda var meş. ببینن از بنی جنین گوره ببینن چقاس جبوکی خو حست کن از بنی جبوک کو تشکری خو حست کی تجبوک خو حست کن Zaten ekmeği kuru khas ki bir kötü khas khas ki. اشتشتا بجم اگر تکاری نابرا خو و بوکی باش کر دکوره تجیش تحس Zaten o از واسه ماسین یه چفت کنی یه چاول کاده کم کل باجارو که شمزدین آنجی گلک زیده وان سالین داوی هاتنه وکرن و ماسین جور بجور لوه داره تنه مازن کرن و خرق تنه وی داره هم وک سیرانگه خراب کارتین رو هم جیوان ماسیان دخون دنابر شمزینان رو باروک تا تأسیس کی یه ماسیانی مازن های از بنی ماسیتا نکنند اما وان ساق دگری و دی خلکیان بله 5 دقیقه راست مرید تمیز کن پشتون گیدین ملت ها یعنی ساق نادیوان ساخ نداره والله تماش کن اولتی ندارید بلا بمرید پشتون گیدین ملت یعنی دوی کو بمره بشی بله تمیز عادت ماسیان سایه باور کنه آره والله گران نویده چیه؟ نایم فرهاد فرهاد چیفچی مثلا اف چه جور به جور حوس هنه الوی داره یک دو سه و ها بش هنه و دابش کریش بود چه؟ بله مدابش کریه بچیک مازن هتو پیرا چتن مثلا اوا یوریت ای سالن اوه تشکل یعنی چاویه علاقه خلکه باسیاره چاویه؟ والله زور خوشه ملت زاف کیف ماسیات هتن هفته سونش لیره زور قلا بالاقه هم هینه که؟ هم هینه که خوش عوه میشه خیال زاروکاتی هم بکو از ماسی بگیرم لی آنجا بفی آوه بو قسمت حالا مگه اوه نایتا گرتم بابو اوه geznak ne? Aha var. Çımasiye. Ha. Dayıcı azadi. Hop. جحیلن بینا من دم کو لوان کلوپلن به دوارا شمزینا و به دواره و هاتی علی قاندن لبنان رنده بجنیا اما چیه چه مسئله بله یکو از ناس کم بلکه گوره به از سبلک به و کفچک بله نفر گلک تشت هنه بله اما چوا هین ببن اوه چیه چنینه زور نوه تا چیه از بلی نوع من حاجی محمد امین حاجی محمد امین تو بله. هرکی گردی نه، زرزایی زرزامه. بیزاده از زرزامه خدمت زرزام. بله سرچاوا لوی داره چه هیا حق خالو تو کارش بنا بیجیم داری اول چه هیا اول رشکه او جی که خورجک اول او خورجک دوارای قدیم تو الناس هستو زینا بله اوید لیانه او ها درنخ شنا کردی گرمه اری بو گنمه تشتا اوید پیره پیره کنه اره اول چوخک قدیم یه بابا کالا چوخک چیه؟ چوخک اوجی سر خود کن یعنی سر کرتا شلوار دانه سر جلی خو پر سریج دیگه گرمه جرا دیگه ها. قدیمیه اره. چوخ نویوی اویدی کمه کلاوی کردی اری گیفه کمه اری یه قدیم اوجی یه قدیمه یعنی یه بابا کالا قدیمه اویدی کندکه شما کلیه؟ کندک کردی يعني عندك دبن كلن عندك دبن كلن يعني هذا قندك على الشمسين عند بيجنا قندك هم دبن قندك كلا قوي أبي يا مازن أبي يجيبوا غباش يا تاليها أبو تالي طالي چیه؟
ایتالیا رویا تشتا چه دیگرن گوره گوره یا تاوه یا اواجی چراوه دستای بله چرا دست اوی اجد زن تمام بس لوی داره چه تکه اف بلکه گلک خورتن ما این کنه حال ما تماشا کن فهم نکن اوه چیه هسته اما حسان یعنی ستیل بیبر اوی که آگر راده که آگر چه دیگر لیتخن آگر درد خن هسته گوتا نجیره یعنی جبو جگاره خوابکشان در وقت چاقماق تنبو زمان دو نبود یعنی آگر گدا نبود اول چه دیگرن اول لیتخس اما آگری خود لیتخس برای خود دم ایران قدیم تیت پیش چوه من ظلام میت قدیم او آخر لغا زمان دا هی او فامداری ها دست وان دا هی جاره دیگه کیف ما خوش تو بی دنیا ربی خدا هیتش تیمال پیچ چوه ممایه او گنجه نها تین همه تش کدی سر اینترنت و چه بیشول میجی سری انسان را کرن یعنی چه شعور چه وجدان چه تجربه چه انسان نهیلان اما وان بینین عقل معرفت و همه وان دو هبو نه از بری زحمتی زیاده بو زحمتی هبه اما عقل وانه دو بو ام پر دلت خمگین چاوت. ام پر اری ولام خمگینیم چاو خمگین امیت اشتاد بینین همه قدیم تیپی چاوه من بجین خودی چند خوش بو زمان فقیریه به اما رحم هبو عدالت هبو تشتی تیپی چاوه میرو راستی ما رمضان یا حاجی محمد امین خازد بیاد زکی ویدا گلک دلی ویدا گلک تشته بیشه والله ایرو سری متیشه سری مپرتیشه نخواست پیتم ازش من هر تشتاج ورا راحت آمد پیش کنیم و بس بگوی رمضان سری مش پیش تیشید نخواهم باشیم الحمدلله نه تو باشی لب دیار کوسا هنک سکانه هنک یوسا او آوا کوها کتا دوزه کتا وها راسته هنک یوها دنگ و حزجت تبرید خاله محمد سلیم چت گلیره بله چت گلیره خدا از کوپولش واه آره والله مرحبا مرحبا خیر به چای تو باشی از بنی الحمدلله وای سر چاویم سر سریم جل خیر هوتی وای خیرت دار بی انشالله چای ما هوتی ستاره هوتی اول تو کبابش مرا چت کی از نه بنی والله و مسئله کمم کوپول کوپالا چت کی آه ساعتها خوش بیت آره انشالله دوید داره کریا وقت زیارت کوپالم خاله محمد سلیم بله ها بله زیارت کوپول زیارت کوپالانه بله من حي مراق كريا خالي محمد سليم بله، قالوا بله. اف جوبال شو تينا تشيكلن جوبال الفركلوريك ها ما گرم نا اول امبيجن اف دارا كنت تشوتيني كيجا دارا از بني اول دورو بنوه بناو ها اگر بناو نبا چنابه کنیر دورو باش کنیره كنير جبور كوبالا چت بنا یا لو کنیره برای کنیر منی نه بناو دشكي يانا نه والله بنا تو چید بید برای داروی وکی دارو دیگه مقبول نیه برای خودی اجا از بني جبور شر كيجا جاني مرو والله ما شهر بر باشه دور باشه دارا ولی انشالله خدا شهر مدور بخیر پاتدیا چوله بیاره دوست هيا دشمن هيا نه جبور شر كيجا باشتر از بني والله بنا قایمه بناو قايمه كنت ياك لي ده خلاص يا یک ملت خلاص برای خدا انشالله شهر مدور بخیر آمين أبتا الان من أبا جا دورة جماندنية هكي احتمال هاكو بشكي والله اینجا نتا شانسه شانسه. هنده دشکین هنده چند جا دارا یک تشكي والله خاله هنده جو محمد همه سلیم. جو هشکین هنده جوش نوشکین دوی هستایی که بینا تب چمینه نه والله هوستو بته بی هوستو کمین به هرچی کسی بی ما نزونیم کمین نزونیم قلبو چی کرد اوان قالبان تب خود چکریه برای من خود چی کرد صحتا تخوش ایش اوه چاوش درا بیم مراقب مستکی خدا نزونیم از به چوکوتی حکم شور دیده با اه من دیده با یکی کره با من نکره با مزدور من مراق بکری من هر چی کرد تشوانی کریه نه شوانی میکری هوستوی میکری در پنجره من چی کرنه بدین رو کش پیر بی من خوب به مشغول کم دارا بناوی بله خاشق اوها چمانت اول تچما گرم کر من اگه گرم نکم دیدش که تبی اگه پیچک ببیده کوتاه تو جوان دیگه خوبی کنی فیگشتی هات بو ایره بنیا آه خواه گرد یه چپ که ایجا اینجا تو برای کنی هر یکی پینجی خو هیا جی خو هیا
دوی قالب و جی پینجاج همی لگور عیاروی چه بله گریه بله بعد بگهید به راستگی. عیاره و چی یعنی براستی تکنیکه که گلک بال کشه برای خودی اول کتا قالب آخوا آه. اول کتا قالب آخوا بله. پکی اول چقدر تعداد مینه از بنی حتی حوته که دنیا بر روزه بحشک بید هشت بی نظرم چاوی از بنی من بینن اول کوپالا ها اجا برای خودی تو سانوی مثلا چی شمزینان کوچت کرد به شکلی کی اول. دعم لینه بولو برای خودی شوانو و توانینا این شوانو ایره آچقه چکو اگه برخک حالات کاری حالات هویت بس کرویدو اجبو دیگه آه، بکشیده در بر قبا بکشی بینه بکشی. به اول اجبو اختیارانه اوه یا اختیارونه یه کیف خوبه یه عمل بطاله عالمه بطالانه سر صبحش مال درته چاوی خوش خوا شیرین وقت کی بجی اول کوپالا منه یه ناف بازاره یه اول کوپالا منه برپازه شکر بخودی اول کوپالا منه شره یعنی سا کوپالی تهنه یا نه هلا کوپالیم برای شکر بخودی یعنی هیچ از ولی نه ما کوپال دست خوب بگیرم چارچی بگیرم تلسه. برای اگه بچم چای کوپالیم هیا اره یه پنجاری بود چای گریانی مروخ پزاد که ما را پیپخوجی اوهنه مرات کجی است بدی خودی اگه بین مرولی ترسی بدی مرودن تو اگر تکل نبید تو اگر قارچی نبید چه با خودی ما مرو خودی اصلی مورد ترسی مثلا هر کنی تو ترسی اره والله نه نه چیه وای ها مار چیه ما والله علی ترسی در رمضان دا شمزینان به شب خواه حل حلکو پشت شیو و فطاره و پشت نمیجا تراویح حن براستی دبر روز حشره چت کن ویدر صحبت خود کن به هورا صحبت رمضان دکن اینچار ماش ان شاء الله سر چاویم سر سریم حجی مرحبا از بنی تجي وها دفي جماعات دارو نشتي هم بجن رمضانيه من روی نشتينا چای خوابت خون ونشبوت لمال چای و ناخون تنفره یعنی والله اول خواسته گو آدم هندک هست کن در کنار بازار چه واقعون مثلا هندگاجی هست کن مال خدا چه واقعون چیکت المال نابجن بابو نه چه پیاسه نه نه چه چارشی جمرونی دفرونی ام پیک و چای و خون هم نابجن خود بیشتر پیچی خود نشین بازار چه واقعون همه مال چه واقعون گوی خلا در ما خود در کنار بازار چه واقعون اما توها در توها شو سيرا ملاتت کی هر کس همون ناست که پس مامن پس مامن اقربای و تانش و دوست روزه همه بر رمضان رازان مولادا شیب خود در کنار بازار در خدا شدید بود صحبت اول سر چنه از صحبت والله سر خورنه و چای و مصر و سر تشتی وانا كنت تشتی صحبت چنینه مثلا لاوجه هبون ستران هبون فلان هبون چیروک هبون لجا پیکنی جه هبون تشی پیکنی از آنی یا نزبری والله امنها گرای نزانین اوان پیکنینان چونکه او مدل نمایا کوب چنه دفع یک بروی نخوره صحبت او کم پیکنیان بجن نقطه بجن او تش نمایا نه آره خوده همه کفتین سر اینترنت و فیسبوک و اتاجی های فیسبوک تا باور که مجیه های چند حواله تانه والله هم اول من اما حاجه روبی چون باور که همه حوالی من فیسبوک نه حاجی فیسبوک اتاجی هست بنی بنی نه خود منين اصلا که فقیره یعنی اینترنت و فیسبوک و اینستاگرام تشتی ولی هاتنه شمزین آنجی و خلق عمل کند چتنه گوندان چون از اوزان آنجی بله بله حتی گندا و زورزان و سری چیا کی میشه اینترنت فیسبوک حتی اینستاگرام هيا اینجا تا چی داویجی سر پیتر والله ام بخود شینا گنده ما تزانه همانه هيا راست میخوای لاود شینی نه همچین رسمی خوار رسمی گنده خوار رسمی arkadaş خود کردن اینستاگرام و فیسبوک بالاده کن arkadaş من با شور و با کور هر جا که دبینن شاف راد بیل نریچ عجبا گلو چند حبا لایک کریه نه چند حوالا کرینه اگه باشم برای خود رسمی خوی جحلی در تخین ده نری توش نه فیسبوک و اند بجین های دنیا تا arkadaş که بوم پیام مکنه ده بجای اول جحلیات یا آره والله اول جحلینیه وای مالا تاوا برکت کیف آبی از ده و مجون لكم تماشاوان هجا نحو کو از باس بكم وكون بينن کو اول نوفن دا شمزينانه جسر وري حتى بني سوكي بني چارشي خلق الفيدر رونشتنه و صحبتين خال الفيدر تقارينن عندكي هموها زوب خاج مال رزقارت كن خدا وين سكاكو كولانن داكو بهفرا وان صحبتان بهفرا بك بينن افدر نوفن دا شمزينانه بفي هواي از هات مداويا برنامه خواجي حتى خلقك دن بمینن خیر و خوشی دا هر شادو بختوار